If event in the title, or maybe so the event in your all day event, another your repeatable event. Now my event in the location. Now ma add notification. Notification no obetum my sound. Time no so bobo. Obetum if you wanna move called task. Task do help there na pay. Task no or there many pidgin. A switch or task version na even the one more time, date, and then add details. Those details, you know, I can't there, you know, na button no what up and save, save. But you say about birthday, you know, asset in any birthday, you know, needing add notification. Notification is my reminders, you know, all important. And fact, we feel notification a save a amount response, you know. Time not so tata it choose na even though pop wo screen even though the two buttons aba dismiss snooze say come you snooze na kada check kakra and I bet to do we set the time them also 4 o'clock alarm no gba na the sa fafa da na we mia we do me kakra menda kakra reminders are or you there accountable for it until you do what the me reminder na set to me the dupe there my own trip you find out the me reminder is to me the dupe me the toffee egu ho mama mo toffee ko anade me kwa ye bibi me nyi baji nti e be ye ne dama continue for 21 days na abedan wo habit nta fi bo da na eye no afi o ye clockwork ehia phone no kra bi e dis a wajum de be dama na once you repeat it for 21 days it becomes your habit. Only that okay. Young papa, I bet Hagan and no pay better say any change to my dear, my yet as a pan no pay what may assume dear. You and Jana pay assume dear. Yes, you send I see a set reminders over your mobile phone so. I am not told that now, ya dream, a year be a beco, a study be a beco. Date in a refi, yet the bounce not just a year no cry a year. I saw no crash as a crabber. Meeting near Cassia beco crown of time cratchum. Such as yet. And I know Sarquadiana, ye be sad, say. Oh, Nasa Quadia, son, and now only Nanam Pedueti. Nanam Pedua, you know, Sarquadia, who. And as I called yes, ye, Mirefi. Jinesia, Mijidi says, Sarkodia, Adisia, dear fat reminder whom. And Yafina, Debbie, a year be of a call. Anna, and one a year be of a call. And you, the lady, because sometimes it means a reminder, and I just say, and you walk at 4. 3:30. Yeah, about 3:30. I didn't work. Can I send me also? Because you said, "Oh, but so that kakra." And you do. Let what I remind you. As I send you know. That's so what's me also. In the do for Eddie, but then, so you know me fan wa kai discipline. Ampa. I see it me. I share also. Oh, need discipline yourself enough with time and days. Ampa. So what set your reminder? I say Friday over ko baby. Friday discipline who enough. So be too sana mono. But sometimes say be o heading. But once I what can't to also be kono. To who na mo. And yes, I be abedane esuni ban abetena also. Oh. So one yet sa man an ka ho. Na ukase o we dey my battle next time. The be next time amount. Because time doesn't really wait for anybody. I know correct. It is a reminder, and it's a reminder say time now super sorry neko. We in the to also said what can say 21 days now. It becomes part of you and I know a very parcel of your life. It will be how you be. Baby one set a reminder cry now. Now because why yamanaka? I know correct. Oh, enti say the bear yen yakwadufo no. Enti ye set a reminder and this annual man my because ye nipa mreyo ho obi ate ase but yesre yen discipline and enough say the bear ye reminder be a reminder ye ka say be boy ho so ni asori akọ inti kumi ene de yesua de papa ne de na no ase
wa boy adopai yo yanko anime Max Morning Deal live on Max 89.7. I'm sure yanko name or birthday wishes or dedications bomadi afafa WhatsApp 0247129996. Where on WhatsApp and I text back in candy amount 0247129996. Or birthday wishes or dedications Fabra Nayan King Can Famao. Max Morning Deal live on Max 89.7 near Fremi Kumikasa. Max FM 89.7. All right, I'm saying you're creating me now. You're fire street vibe no and twice when farmer. Now you're across our car say Mega Cash Lucky Box live on Max. Omadi answer Oberfall phone and found network be also. Now dial star 426 star 8 hash star 426 star 8 hash. Now Sunday Osha TV selecting number 1. Selecting number 2. And here Max Radio. As I said, no, when you want to say number 2, Max Radio. And watch boxes a baban for back home. Boxes no and a sicano a woman. And Tibomodi said, Oberfa or lucky number. And watch wage away the Boshemwe. 5 Ghana cities near Chirifatoso, Nedisika. Shannon, so the more now to know. The more now Sikano Aya Cassia. The more now to the Cassiano. The more now Udi. Yatuni di Mega Cash Lucky Box. When you know baby, I just a Max FM. Yade Chre and Niso. Send a be a Uti Max FM. Yade Dawase. Yes, it just says Sikaye. Na fetch chow home. Yan Fasadama must buy. Osi yan kan chose bomode yan say yan showrooms ahudu ni nyina do obebo e de raho na yan promotion a yede aba ya to ni din buy 2 for less bomode yan ba e be piem ya so ye ne wani to ne mama akoma mienu a yete so de ma o enti bomode yan showroom ho bora ho e chechire mu bia wo pe no bomode yan so be frɛ ye 0544 019 552. Na kwabia so abanya benko a me ne menu aba Greeno fa so na yanko ya dim. Okay. Ene na kire say auto buy 2 for less no. Must buy so sign the mobile phone for aba. Edia eda so ene Philip Essence. Enye phone bia ene phone de bia e betina ha ye ka. Ya so ahwe ne yedi hu adansie. Said Osika Tibia, Ubena Philip Essence phone at top. Bopini must buy Nigel Philip Essence 10, 64 gig plus 3 gig internal, 845 Ghana cedis pay. Philip Essence 10 Chrono 128 plus 3 gig internal, 975 Ghana cedis. Samsung and I Philip Essence 20, 128 gig plus 4 gig, 1070 Ghana cedis. Samsung and I the chat to a yakasipanum, a year 20.
yeah eno ye 256 gig plus 8 gig internal 1475 Ghana cedis per Philip Essence mass buy akofa ba wonum e kire say phone bi wo honum a eho ne ma say ya wuntumi kura ento na kampese chese wasan ayusu ni biu we there be enye anu bia ukita as low as 100 Ghana cedis kura na eho ne ma etochiwa obetumi enya Philip Essence ho features ni bi ato eni bo pini mass buy na jo Philip Essence koma wo maame o papa o dofo bi utu kwan obi phone asagi bi koma no ebo adwuma yie papa pa na science so eche frɛ wo mo e wo 0544 019552 0544 019552 anase koba no eye abefo ntenta fidie ho adeto de a ene na call www.massbuy.com.gh www.massbuy.com.gh Massbuy say hooray Harry and Philip to Phillips. Yo, Grino, yada say, I'm saying, Rason, Yemfa, Yen Street Vibe, do Media, no, and Twasso, Emfa, Emma, Intino. Na, and Comey, Anna, ye per se, ye che. I am Pepi, no, Ayana, Edia, Ayana, ye tell whom. Yenianom, Yen Papa, no man, I say, a bushia four. Ayana, almost from whom a Christopher. Nipa bi wo ho anaso bi wo ho to potamu dwumadie bi ebekoso e wasoro dan mu no ode ne ho gimu se ye aforbo ahodo nyina no se nipa no ede ne ho agimu asore adwuma ahodo nyina no ode ne ho gimu ba tempepi ne ya na ede ne ya na ye tahu se ye busuafo ye nuanom a ya no mutade om ho ewura nyamsum mu pa dwumadie bi ekoso asore no mode om ho agimu pa no ebe wiase na sebe sankrofo na ye nkrofo a omo ta che omo wa brabo mu pa migidi ye se enkomo ya mene wudi ebia na wadwen akosi nipa ba ko na nipa mienu bi so a unim no se nipa na emfa na so de ko endi agro na empa egba ahodo onfa endi agro adwumadie bi e bekoso e na sorry onfa endi agro na so e kamia ye se o hwe sa nipa no na setena mu ene enema ekoso e na brabo mu a na che se sebe eyaye ohia buburu che sa setena no enye kora mpo etoda ne oni na busua mpo bedi no eya na yeden na eno na ye bisa se adenti na ya na eba ne saa se yede ye ho agi nyamesu mu no ena ya na yede yadaje ne ye bre nyina ma nyankopon adwuma nti na ye nya bre emfa nya adwuma ana se eyade a bonsam ahyeda ma kristofo ho echiom na agya ama obi gina chi no wakas wahu mode mo ho kra tu mu nyankopon no so mo se ekom na ede mo mode mo ho atu mu nyankopon so mo se ekom ene ohia ene ekumo ede enti na ete saa enti ya na ekame aye se ya busuafo na se ye ya na ye tade ye ho agi nyamesum pii no ebe wiase na ohia ana se ahokyere ewo ya brabom ade enti na ete saa ye na ye de ya brabom nyina de ma asore dwuma enti na ye nyambre emfa nya dwuma na mama chase Grino ho Grino yenti o kumi ahun say first in chere no mo aye maame no ne papa no bi ai mimi hu ne sa se eno na eka ho ama obi ka se we Kristo ni dia wo se wo sonson ho ye se hyehyɛ wahenie wo soro na debe bi enchere no na mimi hu ne se amwa aka na enchere no amwa nti ye na ema ye maamenom enyambre mfa ye adwuma ahodo adwuma di sika beba sanse yenim se agya yese yensiesie bibia wo soro wo soro ohun se ye ka se hyehyɛ we de obi na ka wo se nipa na oto hyehyɛ wadam de wo soro no ka as 5 enti enye so binim da base enye se emre ne yemfa anya nkyerɛkyerɛ na mpani asɔfofoɔ no fa akane asɔfofoɔ no wo mo kyerɛkyerɛ ene na amoa na ne de fa ho ban ntia no obi be ka kyerɛ obi ka kyerɛ wo sɛ hyehyɛ wadam die wo soro na wa kwan ne ni sɛ kyerɛ sɛ ebe favor asɔre no em favor wu no nipa na wo ba asɔre no enti anytime bia na wakoya akoa pati ase nti wo sɛ enu nti na ma Kristofo pii e ho kyerɛ first asɔfoɔ no wo mo amoa yo bra wili enti o ejeche ne nsesan de bia me de masma mechanic say kwasi broni ko ye bible no uko ni krom a our time for everything
o mra odi adwuma ene wo mra odi kosum ni nyankopon. So pay attention to Israel abusuanko bi Jews for now. They are very particular about time. A do time so ko bompire. A do time so ko ye adwuma. But ye ba Africa ha yesu ene ye ban ye fa bibia ni ya fa no in a way bia I don't know say the missing chire no too personal anybody odi ade no kra bre no em fa no so personal dan say de ye be fa no no emra so se o kristoni e be sori akoye adwuma no oso wo kan Bible. You do understand? Oti adwuma mu eye adwuma no no afa the Bible no read. Na adwuma ekoso by no reading the Bible. This is some of the problem. When it's time for work, it is work. When it's time to read your Bible and pay attention to your God, it is time for it. I see it me differentiate time. Oh, am I home? Ye chiche ye mremu. What? Am I ndi? Yeah. And yes, be a bow be at you, Debbie. I am none I ain't teaching you, and it is a problem with brain. Quasiboni or the Bible, ever introduce the Bible today. Quasiboni and yet 247 Bible. Now, what is 247 Bible? 247 Bible now because on Bible 247 or Solko Yejuma. Was what said there is time for everything. It was the brown Emmet now made 247 Bible. Now, many being. Oh, because Bible now kase and say ye juma no. Enidi. Inti ya na ya ma ya ho che. Your fat needs too personal. All right, you. Ya te abusua wo fie dwen ho na ya ma ho kwan na bra mu na be kire wadwene. Ye twa ho aba eba na afi ya ma ho kwan na waba mu na wa kire wadwene. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence Duke every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shashaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Cause reggae is strong. Wunjidi misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi pebe de aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koso a feeli masaya se. Welcome to Monday Morning. Max FM. 89.7. Alright, I'm saying I'm akwaba ampa is kasem. Megidi pa say baby bia wo kwa uti enjumadi e sikasem. Adwuma ma wo wa uti enjumadi e sikasem. Megidi pa so say men so ameti hai. Dabi enye sikasem, me de enye sikasem.
Dabi media ni dia yesika. No le fi. Me na ko ya me wet. Enfino. Enya sika se baboso no ya che. Oh Dabi media ni yesika. Enya sika se baboso me fa salary check. De kumi kan ni so enya sika se me se kumi bi olo. Ese kumi. Osi ebi omo. Ebi o. Ona o kan hen. Na so si enya sika se. Me mo ani ho. Abusuafo yankɔ animu na yɛma abusuafo ho kwan na ɔmombrɛ mu nti kɔwuli na o ka bibi asema meka yɛkɔ yɛ no still a mahu sɛ wo ne akosua grino mo de ntɔkɔ ahyɛ so akama still a no grino ne wo anya adwene grino ne me nya adwene sɛ wo se enkyerɛkyerɛ no asesa enkyerɛkyerɛ na no na wo ho bible na yɛ yusu na no na yɛ yusu ba yɛn yesu ne yɛ ban a yɛde gye asɛm no Bible akachire wo se ensenya adwuma enidi so pe so hunu nyansa odi abontetia atu ho aye efato ho ama se 247 abontetia enhyɛ ne bom 247 mintwa no ene Christosum o do compare aka ne Christosum na difference be le wo massively difference ni ne first no ye maame ne ye papa no mo no even say drew annual harvest kra na wo bi kra timi kwatwa ne board ye ne na de wi asan de sika kakra wo save kakra na board ba man kwa ene difference ni ne de hin na me kire mo ene obi timi ton de epeja ne card ko e ko ba for de ene de sa de ni 05505552 0551 598321 kasa ni pemu 055 bibi say ya chechira to 055 Missy and Bible ko na ni enu ani 598321 yo abusafo yedamase eye yedamase hello e ba twa hwan ni o hwan hello oh Debbie facha me sambra biom mpamcho mo mame mo numbers ni biom mesremo 0550055522 0550055522 anase 0551598321 mpamcho hwan ni o hello hwan good morning udin baby afrefi Odin baby afrefi oh Debbie yo you know now kasa and said your maker no first no ya adwene pobi na asofofo nom no dodo na binom do to ya maamenom ne ya papa nom tirimo se Kristo ni de eni kwan se na edin ma yoma se ye fe ne se pane bekomo se be edin ma pane se yoma bekomo whatever na enei de entisa yeah because a revolution yeah dispensation when what me waka njiro bi say udi me ansa na go heaven no yeah grino yada sempatro hwan ye seven evangelist but me sumo ntitie no ti mo kire first na wo English ya bibi fo ngasa ye yakọjọ ye mpejuma ti de odi tam ye juma no so ti share time o time we me de me brad time we me de be ye juma ba ye de ye mpendisa e bi de ne de ende adwuma kra wanye akwati na so dem de wo ana nya akupon so ti de wo so no o hwe onfon so wo so no nti o fiti ya na we hiraw dabi we hiraw na we jaye adwuma ne ye na enti o hwe gidi a wo de ye de o di chimechi ye hwe Abraham firu don se no de de Awurade obre ansan ne sade ekaba what you say nti ya di before no ya nyankopɔ som no ɛyɛ different obin so to aso evangelist ya da se obin to aso na me to aso afiri he ya wo hu de evangelist kan ene asɔre bi a wo bekomu ya asɔre no sɔfo odi animu ebe kyerɛkyerɛ wo nkyerɛkyerɛ sɛ Kristo ni de obedi de obeda de obenya ɛyɛ no saa sɔfo no bɔn na wabom ɔpɛ so ɔwɔ bew
enti enye de obedi nko a enye de obeda na enye de obehye nko abrabo goes beyond that enti ni se wuti asori bi mu na sofo kasa asem we kire wa sofo na ye out of his own benefits ena o kasa asem na kire wo na papa wo pesofo a wode wo beko efe ne se yeyomu asan ape heaven e kire kwan ama wa on kire wo san kire no se abrabo de wunya ba ku mienu miensa na se e wo se wo ye ya mane nso mo bo no no 0550055522 0550055522 ana say 0551598321 and na yebisa say adenti na ye nuanom ye busuafo ye na ye tehu say omutade omohoje asori adwuma biya mu no kamia ye say sa ye busuafo no ye na ohia ene ahokere adokromo aside say empaibo ahodo ekoso asori mu ode ne ho jim dwumadi ahodo ekoso asori dam nyina no ode ne ho jim no ye ba wiase no na sa nipa no ne ho che ne pa empo etoda ne oni na busua akra bedi no den ye bisa se eya no madaje nyina na ye omode sum nyankopon nti na ye na omunya mre mfa nya adwuma ana se ye nsohwe ye na nyankopon ede eso mu ahwe 0550055522 ana se 0551598321 0551598321 and I say 0550055522 yo William Tio Minia adeba kwa me de bia mesre so du am mama sa why mesre mpacho hwan ni o Evangelist Masabaju oh yo Evangelist Tio we are Christian nia ka se wo kiro ai dan wo be kiro ni na ye so here a onyankopon de eso wa hwe man ka se wo na wo so onyankopon nti wo entru da dabi wo be fa manemu Kristo na ye bi ne tikra no o fa amanemu ansana no we de eto enti ye di Kristo ekiro sa na ya so ye be fa amanemu ya wo be kire ansana ya de ya survive ayesa yo abusuafo mo nsempa evangelist ya na ye sohwa nyankopon so Christopher ahwe we mi ankasa kra meba mu we no enye ensohwe de obi wo hono mu ofin se ho kire wa na se wudi nya wasasi so a na abetimi akọ heaven because bible akasa e di mo sikani so obetimi ewuro so ahwema mu entisa kumi mi sume ka se mo se wa nyire wo ho amobra ampesika ekura heaven kura ontimi ko heaven issue ede ne de because ohia ni kura setena mu o aso dem kura no questionable hwe bia okwa aso dem ayede wotena na hwe bia obi a bibi woni se mo kwa aso yede ne tena oso de on paduma de obotu odu ho bobo afore ho bobo afore manager eni adwuma na nipa ni mpe o listen odu ho no mu ameba o de yem fa ne ye ma me no madwanifo ko obu on mo ye adwuma ye ni si ye nya ni sika kakra but kakra na obenya no because say ya ma ni nchirechire bi niti no wasan tam ni nyina de ko enye se adwuma na won mpe o nchirechire no ye bebie enchire ni ye so what time ni nyina akọ no different thing altogether enu de onu ni gidie mu gidie de obi antimi ensese obi gidie se o gidie mu se o ye adwuma na do sika nyina ba akọfa for ya ene ye wo ulma de kwa wunya free wo ba de ba kun se o so wo sum nyankopon na wunya adwuma de na ese bible na ankasa wunya bible ni men got to so wo sum nyankopon don't get it twisted na wunya na bible na ankasa enye se wunya adwuma we have some people are there they work all right but yes still kakra no obenya no watam no de kwa so dem yes still de eda ho no na watam no de kwa so dem enye se dipa ni nya adwuma wo na me kire wo say first nkire no wo say wo de obedi de obeda ne de wo be hye esomobo no enti onye ni papa tuo bi a ho ofin se oyo okay na kakra na ho no se bi o wan Ghana na ho no mo a ye bo afode no watam wan Ghana ni nyina no de ko eno na eye problem but enye se dipa ni nya adwuma
What you say? And was saying chira ne ba say, oh, unya one Ghana, but more than 20 pesos and 50 pesos. Fire away, na for we see we yen teach him because Bible cracker, for Kaisa de Makaisa, na for the word did the mera. Bible cracker kata si omamu yu e wo nsira se na odie. Enti ni sa wo no chesa for ni nyina akoma. Yes, we can. Yankwa 05500555522 05500555522 and I say 0551598321 0551598321 and I say 0550055522 ye bisa say adentina ya na ye important baby ete a Christopher ya busuafo ya na omudwumadie bi omudi asori dwumadie bi omudi omhurura mu fasting na ahodo mpaebo ahodo nyina nso ebewi ase na kra na kapre so for the abasa ya na nyankopon na also omo ahwe mpacho hwani o pacho yes I'm Daniel akasafida yo Daniel yenti o asofo na abano wọ́n ló nípa náà ọba náà ní scanner ọba sọ̀rọ̀ ohun tẹ̀ nípa náà ohun tẹ̀rẹ̀ mi. Because of the ohun church member situation. Èdè asọ́fún níbi nso kà ó. Ọlọ́run nso for self interest. Ọ̀n jìnnà sọ̀rọ̀ máa nà wọ́n. Ẹ̀ǹtì ẹ̀nu àná. Dani yẹ́dà sẹ́ yẹ́dẹ̀ hún ṣùgbọ́n nso abọ́ asọ́fún yẹ́ sẹ́ asọ́fún ní nso kà ho. Kumi ade ba kwa American dey say the near asem na okan me ne ya adwuma ba me fa bi so me ne nya adwuma uni pa ko na akasa so awo kwa so dem mo unu se usika ka hunya ibi ase etudu ase o dem mo na so fun ka se na mi se bi ni ubotom akaka na ubotom no uni bia maintain no ubotom because it's your life they will live you on uni asem we ya wo kewo ho seriously me hu do wa me nsinka no me ndi wa chinje bebre but minim asori a ebi a wo kode manager hwe unim se aka wo one Ghana e wa aso dem na so fu gina wanim the way ni mana obeye no wan hwe ye one Ghana no nyo obi a ne beka to se fako ene unsia asori ba ka be si asori ba me e ba cho hwan ni Pastor Femi John Fefinfa Fefri Malam Bawi yo wadaru ma yenti o your friend is saying and then Sebio asori no aye fancy when say na wo kwa sorry first nka wo kwa sorry na wo ni se wan siri ko beti wa kwa sorry because e wa kuma mo ya pa da woni yakufo ntem na so na wo kwa sorry na woni wan siri ni tu si da na wo gbe ho even ko ya friend say beto correction na wo gbe ho wan si na wo de beto na tu si na wo de beto ade say wo say bata that question we say busa so for no secondly una wo kwa sorry no wa kuma mu eda oni akufo ntem ene asofu be bompa ya mawa ana obe ya de a ebe so amanfo ani in front of our ceremony a aje se bia wa akode ya akọ ani mu ana se wa ya de amana so wonu so funani but ye kapa dia asor no ada oni akufo ntem apama eda oni akufo ntem ba se piano ene no mama na dan ayende abasa ntine ya friend say sometimes we be say obi from our story na so kwa ko wi ase no na wo nya bibi papa mfi mu da ma se yam kan obi so yenso yeda say 0550055522 ana say 0551598321 ana Greenos say ada na mode ho so bu ebu asofi na omde o mai den so omo na di anim e na make na bebre nkyere na nye bebre nkyere ona mode madaje nyina ma yi na mu hu enye ye na di adaje nyina ma ohun say Bible kra ka say nim di a me mind no eni nti no wo mo ayira but wo mo asay the thing is obi o hono mo achro na akasa no wo mfa no wabiem na wahuni ne ekowo mu enti dia sofo ne beka akire ni bia no eno a na chese odi so ati ase mbacho hwani o pacho mamu na good morning yenna fine pacho abadi Uber driver master abadi Uber driver yenti o okay in fact some more can be ya pa
Yenu be me obakase ansa na me tu asem na na waka no. Yesu nyame e wa adwene mu. Okay. Yesu nyame e wa adwene mu. Enti se wo su nyame na se wa adwene anya dwuma e bi hia wo. Sanete. Tawatu. Yo. Yeso yeda se pa. Yeah. I say me to makoma so. Let me say this say. Have you ever witnessed pastors appreciation day? Now you witness church members appreciation day that. I appreciate church members say and there church members ni na ye bomb abaso. And I say bia ye church members bia omo ho kire on best 5. Ye appreciate you almost say almost the way almost two omo ma sorry no. Ye appreciate you almost with this amount of money. Church ni appreciate you almost. Do you have them? Ebiye. Ye behwe sa ngomo no so. Ebiye. Ye behwe. Pacho hwan ni? Good morning, Atamax. Yo, Grino ni nkasa. Atamax FM, tamafo nyina ho ye. Agopa de bia ye. Ye de Yesu ase. Ataya nkwa ya se me wadwe nkyere ne sei. Kwana na mi to, se me ho asem na da won matuma ke. Asem no ne se kumi Ma atawutie. Ami pepa. One say na a Christopher obi otade ne ho gi asode adwuma mu empaiba ahodo kobi dwumadie bie bedi asore kobi convention ahodo nyina kobi chese dwumadie bie asore ni di no sa nipa ne ko but ya na sa nkrofo no omo ho tachi omo pa na yebisa se adenti na nka obi a o enya medwuma e kompaiba ahodo convention ahodo asore adwuma ahodo nyina ode ne ho agimu no adenti na sa nipa no ne ho eche no ana yebisa se nyankopon na eso ma hwa na so mo na ye omo de omo bre ni adaje nyina asum nyankopon Abata kaka me kan se nyankopon ka se so ye adwuma no mo ndidi ampa na be say Yesu to kura yo kan di kuro no na le papa ye carpenter nti ono so aye okogbo na papa tele ba ya o hie sika na o hie bibia obotum wajibi won papa ho na odi aboa nti e se san kofu na so mo pe adwuma bi a wo mo ye because me de me kwa sore me kwaso na ala se me ya so adwuma na nche se ma me ya adwuma bi na me de ya taxi ya de bia me ye nti ona yankopɔ ba fa adwuma ba ya no so be hira nti me de san kɔfo no so mo bra wa wo nya adwuma no na wo bebre ti se wo ye adwuma de yankopɔ be hira wo san adwuma na ma na de ona wo be fema yiyi me so kakra me so me ka fa nti ya so mo ye adwuma yo ni di ni de Atamax yo ataye da se ye da se yo enti atanso ena de ne dia bebom no se yenya adwuma den na Yesu kura na ne papa carpenter ni nti Yesu kura so adwuma osia carpenter ne kakra o chirimu a yo mpacho hwan ni o ya family ma Brahim Afrefinfa block 40 yo wadaru ma yenti o Brahim e pacho question na obisa no omuti ase yeje for this go a boss of yes, Christo ni didn't na Christo now di Christo chi and a true. As a Christo ni on be true. Make us a who a Christo ninti on and true. Christo ni we on your map pepe. Who do your map see pepe? We a Christo ni we with us. And no now Christo ni who picks on who said didn't ana me ye Christo ni me di Christo chi I stay up to now me won ekire me we Christo ni men ka so ye Christo ni chi won enchiro da Christo ni won ba chiro e fa na ti wa brabo mu yo men ka so ye Christo ni chi won to men chiro da baby won ba chiro oben so so yo eja yeda se ye bra yima ana odi ode say yima ai breakfast you free question yet ase yie ye wo obi o ho ma onu so nyini tight ye wo obi o ha won kwa so yes wo di efe ne say yie e wa abrabom sanfo no so ye beka ne say it's not about wo tight yie ye wo na se ne won so le bebre ho ma mo nyi tight yes obi mu so ko mo nim ye wo bi on ma se bi mpediasa Yesu Kristo ya ye kekura wonjini ni enso akoso wa abrabom enkyerɛkyerɛ no a akane no mo kyerɛkyerɛ ye no ankoye sofo be mo wa ya adwuma
from Monday to Friday. At the end of Saturday, no, Kwasieda, Wukwa Solia, Wabeka just a Yankupon for Sebra, Yankupon Casebra, me was so, and Yankupon Canessa, and Tlacher and Enkoyi, but I never say Yakaka. You, Bacho, when you? Hello. Why? I'm Patrick Fabric with Yapia. Where's Yapia for FIFA? First light. What are my into you? But Organa before the door to the door. Now, before so Papa be as soon. What are Papa? Now, come on, ye, before F. Humbang. Say, come, Oma, higher, and can say, give me time, Bible. What's that? Kwasiapia. Patrick, first light. Yama before be how. Oh, can cry na yam wow. Eti ba so muda ni so nyan pai boy. Emisa bibi obi. Ade ba ba ai de bia me kan say. Je black ways. Ade tina de bia Yesu say abaifo hai. Bia yo eti broni de abaifo chesi broni. Broni abaifo chesi broni. All right. Si yeyi adwene fi sane o ma no so ne ehwe so aboye bra. Si yeyi ho aye adwumaden. Si yesum yenyankopon ye yire ho asum yenyankopon a ebe boy more than say di adwene ko sise ba yi Brawley yada say hwan ye V8 yeah V8 oh, okay yo V8 yenti o afama unde abane de fine pa because if you are so serious na ni pa onye adwuma na ma ho kire ba wo we Christiani na onye adwuma na o de ho to nyame so say nyame bebo wa nankopɔ so oboa de oboa no na Bible no kan be bia o say nsan adwuma ni endi nankopɔ nim say nsan na anya adwuma endi obi ani ho de ni de be ma o say no ra kan de o ho no ba ne de jana no ra kan de ya adwuma yo V8 so so mo ho tiro mo wo Ghana pa bebele na ya Christopher because on him say the most nankopɔ so ya sin nankopɔ say osoro ne ne tin ne kan ade aka nyore ba kan but the way sister Bible na say nsanya adwuma na ebi what I say yo V8 ya che ya da se na V8 dabi wantimi anyina so mpacho hwan nie Patrick, good morning. Good morning. But Bobby asawa dance ma janse Bobby yenkoi. I'm so for you. Namo outside Kakranti man. Anyway the committee mu. Yo Bobby ye bisa se adenti na mpempi na Christopher ye kompai bo dwumadi ahodo nyina ye de ho jim na so ye be wiase na Christopher ye ne ho che ye mpa. Atobe ina kubuti. Ani se nti no ye Christopher ne dem de no be faton. Na abani se ya tinti na nkata no ya kwa sorry ya bompa ye bibia na e ma ye ho sire ne se ya ye ho o se nyankopon no wa kire se bibia ni a obeya man ba the same time no so komi ni no na wo san bomo di ye juma ba na se na ma ya diversity no ya di we dia ko se we ni wa ko se nti e ma ye nyame son ko yi nti e ma ye ho sire ya ye gbe bia na so nya efiri ya yo Bobby yada se pa yo ya kwe ni me ya behwa se betimi afọ friend ba ko a na ye de ofre dwumadie no asi nti no I think say nyina no komo ni nyina kosi se yen na wo se yen hwe ya brabo no ya setrem yes yen ya frɛ ho a Christopher no yeah because yet team fa so bo ni nyina mbo asofo oh it's true kumi sofo na obo no so bo no ne ne sen se pay we dey mesre ma me fam last caller na me ma ho kwan na kasa why mesre why embacho hwan ni dabi wantimi anyina so okay ma me hello yes why Pastor John from FIFA okay John yenti malam Barry the mechanic say all the obi ka say abey for no doors Ghana ampa abey for no doors
sɛ obi bɛyɛ saa adeɛ no a yɛka sɛ ebi a ne fie ɛha no anaa ne fie ɛna ɛyɛ no dodoɔ no yɛahokyerɛ ne yɛfɛn sɛ ɔhea nti na ɔmode ɛdɛn ɛde yɛ saa adwuma no nso kɔkɔwie a aseɛ no ma ɔmo hwee no nti mela sɛ yɛ a mede bɛka ho ano no yɛda se kɔso atie Max Morning Dew yɛda se yo efie bɛ na bɛyie ni efie kron efie bia bɛyie wo but ye wasikafoɔ amanfoɔ ayire ɔmo hɔ yɛ adwuma survival efie eti wo deɛ wo nkoa wo bɛbɔ wo ho ɛde bɛyie abɛto wɔ brabo so sɛ wo ntoa na mo because bɛyie how eti wo akɔtena sɔre fie wahu sɛ this is the problem. This come back to asofofo na de bia mpempi ya na ye ka no. Dodo na ye scam. Because onim say ye ka se baye na e ha wo de a. Yes, ehye ha ne he kura obeyi abie. Nti no ba na o de ahye baye. O ba na o de ahye baye. Not always. Me question bi kwa sabisa. Tobo, me question bi. Me ba wo. Ye papa o ta do ka asem bu ho. O say answer na wo be blow mu obi for wo down for no. Di kan check wo wa brabo. Di kan check wo wa brabo. Oh, sikani wako asora me abon beyi da. Ya ka se ne maame na eye no. Ana se ne maame ne fie bayi fo hoda. No, the thing is se bayi o hodia e na fie bia bayi o. En de mas fie bia bayi o. True. Enti wo na wo na mo no. Yire wo na ba wo bra. Sumunya nkopon se de esise. E time adwuma time so se so ko adwuma sori ko adwuma. Time so so kwa so ya ko wo sori. Ne jai be isem na de bia wo de wadwina kosi so enye sa untimi nko oni mu abrabo yo abusuafo ye dam ase se bibia ni hobi ma na ye de enkomo no besia bibi de o ka se uja ye de na kasa na ye mfa enkomo no sia ye do bibia ase wa wo ba mu wadwenkyere onim de a wo bo aye ma ye enkomo yi ye timi asuama de asuama ba ye da se no mre no wadaje Modi answer because we Max Morning Dew. Every bia you phone lines na what the wadwen chira boy yen. Yeah, that's it. Welcome to Monday Morning. Seven. All right, Max Morning Dew. Live on Max 89.7. Yankwe na komo yanti fi hotel. Baye na otwini. Amanfo afreme. Ensembisa hodo edefa Mega Cash Lucky Box. Amanfo de omunsembisa pi e de ababeja yen. Entina ho behia se ye be mo manu yi. And they are shut that to suffer and pen for any more Eddie Jumedi. So, Mumra, and Cheshima who do you know, infamous here for it. Me, I'm a chairman, Elfia, yes, yes, sir. So, Granny, I know him so baby, Primus so high. And they say, no, one day, Granny, one of Johnny and I mean, I'm Johnny. Is even a Johnny, oh, you, Mate. They say, "Crowd, I sank a granny back home. Say, Becco, I wake up. I will permit me to it. I come me granny so back one. I come a milk back one, but the back was more. Maybe I could be a Many I be able call. And you do what's our trouble? I have been in our account. Mega Cash Lucky Box. Win big, live large. What dear, but no why you do my pen. Na minimum moi.
o koso a edeboa ye yutu na ye bayi so ati ase etoda na emu eden se me ko wade man mega cash na ye de ye na man me nya kakra de so a me de koyo ba ho ade o so ati ase ntimi da bia me ka so me yire mambre ba ku sei so mega cash nti so ati ase ohun kese aka me so me bo akawo ende hu hia pa akawo ode enkopa asase bi ntona for sika ko ati yo na yemu akwa ba biom bra ko me ye ja na dwumadi na ekose mega cash response ne te saying ne di ka mechia watiefo nyina na afi machia mega cash dwumadi obi obo mega cash bia no pa mi ma wache na sene amunim no mega cash lucky boys ye chese adansi dia e ba anopa wi anwumre ne da bia no na chese ebro adwene ne ntiase so se game yi e ba ye na ohwe ye competitors any sane omo faso edi omodwuma na mega cash edamu sonko a na chese mega cash chese Abama Ghana for Abama youth no Abama obi a opese oni obotai bi si na ni so opese ono achieve a certain milestone in their life no that is a mega cash lucky box entina yewo na chese you are making great impact. Mega cash I think is the hottest game in Ghana as we speak. Correct. Yo yankwa animu ekwan men so ene ebetimi ye de ho agi mu hwan na ho kwan say obetimi de ne ho agi mega cash dwumadie mu. Yo mega cash lucky box no send ya ban shisha yete no say unni 18 years a untimi ni sa bra bi when say NL na regulate your activities and omo so shisha mu no you should be 18 years and above unni 18 years you mu so your penny but odi 18 years e kona na say mra mu no wahu waso wadwebo enti from 18 years and above no utimi di sa agro yi bi na say after 18 years there's no restriction and now here ne say mobile phone na ye de chip to so yeye na wo network nso a register omomo number eno so ewo so na say now here eno no aya na me kira manfo se na ye di agro na o say na da kumi wo ya ambassador na nam se hwe wo de mu ni mu ntia munim ni aya ma wo agem aboa me no ye mfa mo star 426 star 8 hash na wa send it obe select number 2 Max Radio